Babueledi ba molatofadiwa ba ne ba kgaratlhela go ka bona diphoso mo kgetseng ya puso. Gareng ga dikgakgautano tse dintlhakgolo ke ka ga Pakikgolo Morwadi Tšholota. Magashule o laetswe ke kgotlatshekelo go se ikgolaganye le Tšholota. Le fa go le jalo babueledi ba kgapetse thoko ntlha ya gore Tšholota o fetogile go nna paki ya puso. Ba eme ka la gore Tšholota ga ise a saene sepe sa puso se se golaganang le Magashule. Pelenyana dipegelo di bontshitse fa Magashule a dirile kopo ya go pateletsa bothati ba bosekisi gore bola ka tlholo ka botlalo. Ka fa go jelengwe NPA ya re ga ise ya amogele dipampiri tsa kgotlatshekelo. Puso e nganga ka gore kgetse ga ya ikaega mo bosuping bo bo tlhagisitseng kwa khomišeneng e ka ga dipatlisiso tse di tlhotlheletsang ditshwetso tsa puso. Tšholota o neelane ka bopaki ka khomišeneng ka 2019 mme ya re morago ga foo ke fa a emelwa ke Victor Nkwashu yo ga jaana e le mmueledi wa ga Magashule. Puso e ikuetse gore go dire diteko tse di tlhomamisang fa Tšholota a ka siamela go nna le tshireletso ya puso kana paki kwa kgotlatshekelo. That is our state witness and will present her evidence in court. Whatever issues or reservations the legal representatives have with her, they will have to ventilate that during the trial. Ditheetso tsa pele ga tsheko di ne tsa busetswa morago ga go lemoga gore balatofadiwa bangwe ba ne ba fetotse dikemedi tsa bona tsa molao. Puso ga ise ne le babueledi setlankana sa ditsebe di le dikete di le 300 tse di golaganang le kgetse eno. Magashule le bangwe ba balatofadiwa ba le 10 ga mmogo le ditlamo di le 5 ba lebagane le ditatofatso di le 17 tsa bonweenwee le tiriso botlhaswa ya matlole. Ditatofatso di amana le kontraka ya go tlosa marulelo a asbestos ya diranta di le dimilione di le 255. Balatofadiwa ba tswile ka beili e balelwang go diranta di le dikete di le 50 go fitlha go 500 a diranta.